Tradicionalni tušev spon na Celjsko kočo je pred vrati. Danes je čas, da vam pokažemo, kako se je treba pripraviti, da se podirajo rekordi. To je najbolj važna stvar, priprava, kako podreti rekord. Janko, ne gremo progo pogledat, vedno? Ja, okej. Evo mene. Kaj, bomo pogledali progo? Ja, bomo ovinke napisala, ne? Treba je zapisati ovinke. Ovinki. Dej, vžgi avto, no pa gremo, ajde Vse pelj. je vžgan, če je električen. Dej, kako je to tiho? Sam peli. Je nič, imamo vse pripravljeno, si rekla? Ja, bom pisala. Gremo od 1 do 5 je težavnost, malo leva, desna, ne? Ok, pišem po tvojem nareku. Desne 1 je to bilo. D1. D1. Bomo dala blagi levi 1, pa bomo napisala, da vleče, nekaj napišu, grifajo, da vleče, ne? Kdo vleče? Je ovink nekaj ti. A ja. No, daj se ovink. Levi je gor pri spomeniku, pa Bog pomagaj. Pri ziplineu je tole pa čista petka. Desno. Kolikor gre, opa. Trojka, štirka, kaj je trojka? To je trojka, Tule ja. na tetem ovinku, no. Pa to je trojka. Tule pa. Evo, D, ne bo Tri, ne? 3, sam če te ven vrže, si sam kriv, ajde gremo. Per kapeli, koliko je? Leva, 4. Oče naš. Let 2, pa manj naravnost. Prvo mesto, rekord, je! Tak, evo, daj da ti zdaj še plan razložim, ja? Ja, sam ne me zdaj utruje, s tem jaz sem se strošil, zdaj le tule gor cel. Dobre, lej, naj ti sam razložim, se vem, da si zmatran, lej. V glavnem, tule začneš pri D1, Ja. tule so vsi ovinki pol napisani do 69, zadnji D1 in piči pol do cilja. Tako da lej, tako sneka, 69 ovinkov, malo je štajga, ampak vse bo šlo, ne? To je to. Koliko sem brez iz tega, le vem znajde, pa to je Ne boš se? To je čisto razumljivo, ne? tole razumljivo. Okej, lej, ti bom jaz po... Lej, ti bom pomagala, pa ti bom jaz po uni slušalki to govoril. Janko, Janko, levo 1, Janko, Janko, desno 2. Pa daj zmata, dajte še na film z energijo. Mato, daj kabel. Brn se. Brn se, no. Antena Štajerska.